biso nyonso toza bakongole. FARDC bazalendo bokima te. Ba FARDC bakini bazalendo bandeko bakini. batie kavuyo batie désordre na nini na Uvira. Ba FARDC bakini ba wazalendo bakini. Ayo ni amagambo umuyobozi w'ihuriro rya M23 yatangarije Goma avuga ko FARDC bazalendo avuga ko rwose ari abakongomani, ati rwose nk'abakongomani mwe murabizi muri abakongomani mureke gukora ibikosa ahubwo muze mwiyunge ku ihuriro AFC M23. Ibi ni ibyavuzwe nyuma y'uko hari no kuvuga yuko Uvira tombe, ni ukuvuga ngo barimo baravuga ko M23 ishobora kuba yageze muri Uvira. Ibi ni ibyanyabyo, ndagenda mbereka ku mashusho muragenda mubibona. Uvira rwose yagezwemo na M23. Ibigaragara ku mashusho nta musirikare yabo wazalendo, yaba bamwe baturutse mu Burundi, yaba aba FARDC, bose nta musirikare ukiri muri Uvira. Ni ukuri, ni nayo nkuru iri ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi abarundi bari kugerageza gukora backup nk'uko mwabibonye, ariko banavuze ko bashaka kwisuganya bakongera bakisubiza Uvira, ariko sinkeka ko bishoboka, ariko nyine niko amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Ni ukuvuga ngo M23 uyu ni umunsi wa kabiri ugiye gushira, amakuru atariho ivumbi avuga yuko yageze muri Uvira. Uvira yagezwemo na M23. Ikindi impamvu batinze gukora inama, hari abantu bagiye babivuga cyane bavuga bati se ko iyo bafashe agace bahita bakora inama, iyo bafashe agace bahita bakora inama. Uvira ni agace kanini cyane, ntabwo ari Uvira bamwe banabigereranya na Kinshasa bavuga bati nibafata Uvira na Kinshasa biraba bishoboka cyane. Ubwo rero aho hantu ntabwo ari ahantu ho gufata ngo uhite uhubuka gutyo ujye kupfa guhita wisanzura. Mwabonye yuko hano i Bukavu bahise bakora inama, ndetse inshuro nyinshi bakagerageza no kubarasa, kubateramo amabombe bashaka kwica abayobozi ba AFC M23, ndetse nubwo bitabahiriye, ariko muri Uvira urabizi ko hegereye Burundi cyane, ndetse hakegera n'ikibuga cy'indege cy'i Burundi, nubwo ari ikibuga kitari seriye, ariko murabizi ko hanegereye Bujumbura, kandi urabizi ko Burundi buba bubirimo cyane. Hara ntabwo ari ahantu ho gupfa guhubukira bakora gutyo. So mboneyeho kubabwira ko rero Uvira murabizi neza ko Uvira niho ibicuruzwa byinshi biva muri Kongo byinjira muri Burundi binyura. Murabizi ko ikibazo cya essence cyangwa se igitoro, ubwo ni mazutu, petrol na essence, kiba ari ikibazo cyane muri Kongo, mu Burundi, ariko n'ibyabashaga kuboneka byacaga kuri Uvira. Niyo mpamvu Uburundi bwagerageje kwikomeza bukavuga buti ibi bintu reka tubijyemo, ahantu bahafashe natwe baba dukoze kunda. So murabizi neza, iyi ni IPTech Africa, ivuga amakuru yizewe, ibiganiro bitandukanye, ibintu by'ubwenge. Ukora subscribe, ukore like, share na comment niba video wayikunze, hanyuma dukomeze twibanire ku murongo. Dukomeje mu yandi makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, nuko nyine M23 yageze muri Uvira. Ikindi ingabo zari zihari, zari zihasanzwe, zikaba zose zarahunze. Ikindi nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida Repubulika Paul Kagame bari bamaze iminsi basinya amasezerano y'amahoro, ndetse ariko Felix Antoine Tshisekedi guhera kuri uwo munsi akaba yarakunze kugaragaza geste zitari nziza, nko gutinda kwerekana igitabo yasinye, ndetse yabanje kucyerekana gifunze. Abandi bakavuga yuko ashobora kuba yari yibeshye, ariko ibyo ngibyo ntabwo twabishingiraho tuvuga
ibyo tutazi neza. Gusa icyo nakubwira nuko kugeza uyu munsi arimo arashinja u Rwanda ngo kuba ngo ruri gutera Kongo, akavuga ko hari ibisasu biri guturuka mu Rwanda hano aho bita Bugarama i Rusizi mu Bashi. Akavuga yuko ariho hari guturuka ngo ibisasu ngo birasa muri Kongo. Ibyo ni ibinyoma, ariko nyine murabizi Felix Antoine Tshisekedi akunda kubeshya cyane. Ibyo ni ibintu bisanzwe tutatindaho. So dukomeje rero mu yandi makuru, nuko n'andi mahuriro mpuzamahanga yakomeje kubivugaho, muzabibona mu biganiro bikurikira. Mukore subscribe, mukore like, share na comment, mbibutsa yuko ahantu heza wakura Tusker, ukahakura icyo bita milkshake uherereye muri Huye, ari kwa Olivier ukorera aho bita mu Cyarabu. Ikindi nkabamenyesha ko umuntu ashaka kwambara neza ari muri Huye ashobora kujya muri Umwe Fashion ukorera mu mujyi hazwi nko kuri Foko, ruguru y'umuhanda. Ushobora kumuhamagara kuri 0788 422 623. Nanone nkwibutsa ko ikinyobwa cyiza kidatera hangover ari urwagwa rw'umumansera. Ushobora kurubona uri muri Huye aho bita kuri CHB ukirenga kuri IPRC neza, cyangwa se aho bita ku Kabutare umanutse umuhanda wahitwa kwa Bihira, ugahita ubaza ngo kwa Mansera nihe, ndetse ni Save. Uri Save rwose ushobora kubaza ngo nabona hehe inzoga ya Mansera, rwose bashobora guhita bayiguha, cyangwa se ugahamagara kuri 0888 44 5 3. Ndetse nkanabibutsa ko umuntu ushaka abantu bavugira inka, aba MC bo mu bukwe, mu birori bitandukanye, aba protocole ndetse n'abateka bategura ibiryo cyangwa se restaurant mu bukwe bwawe, ndetse ukeneye sonorisation nziza, wagana Imanzi Group, ukabandikira kuri imanzigroup@gmail.com, cyangwa se ukabahamagara kuri 0785 80 80 60. So reka tugende, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.